Ljudi, nikakve prelazne vlade da vam nisu pale na pamet. Ni u kom obliku, ni u kom sastavu. Ne pristajte na prelazne vlade, čak ni na tehničke. U oba slučaja zajeb, međunarodno pravno gledano. Zato što je ova mafija potpisala na hiljade nekih ugovora i sporazuma na štetu ovog naroda i ove zemlje, pozajmila neverovatno ogromne pare, prodala zemlju koje kakvom Rio Tintu Kinezima, vitalne resurse Rusima i ostalima, opet Kinezima. Dakle, svi ti ugovori i sporazumi koji su ovi potpisali u naše ime moraju jednostavno da postanu nevažeći, a ti dugovi nepostojeći. A to nećemo postići sa prelaznim i tehničkim vladama koje nasleđuju te ugovore i sporazume. Nama u stvari treba ekspertska vlada sačinjena od najvećih eksperata koje imamo i koja treba da funkcioniše kao vlada narodnog spasa. Vojska je u svakom slučaju pozvana da pomogne da se priključi i po pitanju bezbednosti, i po pitanju vojnog pravosuđa i logistike, same te vojne administracije i uprave, da pomogne, dakle, ekspertskoj vladi narodnog spasa da za 6 meseci dovede ovu zemlju u stanje da mogu da se održe izbori. Dakle, ta vlada treba da smeni tužioce, sudije, direktore i upravnike javnih preduzeća i sve ostalo da urade da bi institucije mogle da prorade i da odrade ono što treba, to jest da ispune studentske zahteve. Znamo šta to znači i onda nakon toga može da sledi sređivanje situacije u medijima, sređivanje biračkih spiskova, postavljanje ljudi koji su kvalifikovani i dokazano pošteni, koji opet nastupaju kao pojedinci imenom i prezimenom, nema stranaka, nisu politički aktivni, već su najveći stručnjaci za tu poziciju. Dakle, u institucije dovesti ljude koji su kvalifikovani da rade tu gde treba da rade, da se smene i procesuiraju kupljene diplome i postavljene neke švalerke i švaleri, kumovi, drugari, braća i sestre, i sve to da se uradi recimo za 6 meseci, najviše 12, i da se lepo posle održe izbori. Ali to je sad nebitno. Najbitnije je to da ne pristajete na prelazne i tehničke vlade. Nikako, ni u kom slučaju, ni u kom obliku. Isključivo ekspertska vlada narodnog spasa. To treba da nam bude minimum zahteva. Ispunjenje studentskih zahteva koje bi sprovela vlada narodnog spasa. Kroz smenu i postavljanje novih tužilaca, sudija itd. Molim vas, ne dozvolite da vas neko zajebe prelaznim ili tehničkim vladama. Nemojte da nam se to desi. Mnogo ćemo da zaseremo. Zasraćemo više nego 5. oktobra. Da se ne bi 5. oktobar desio, a da bi se desio taj 6. takozvani, isključivo ekspertska vlada narodnog spasa. Nikakva prelazna vlada ni tehnička vlada. Zbog međunarodnog prava, to je jedini način da poništimo ove ugovore i sporazume nepovoljne po Srbiju. Veliki pozdrav!